Kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera kuri hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloys Bigirimana. Rwanda nanone ku nkuru y'umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara z'umwijima wabaye ku munsi w'ejo. Mu Rwanda ho leta iravuga ko ifite umugambi wo kurandura izo ndwara. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri mu Rwanda Assumpta Kaboyi nibyo atubwira. Kuri itariki isi izirikana ku ndwara z'umwijima, u Rwanda ruravuga ko iki cyorezo cyateye abarwayi ba hepatite basigaye bivuriza mu bigo nderabuzima bibegereye. Dr Janvier Serumondo ushinzwe indwara zandurira mu myanya ndangabitsina na hepatite irimo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yabwira Ijwi ry'Amerika ko COVID-19 yageze mu Rwanda abaturage bivuriza hafi y'imiryango yabo. COVID nibyo hari ikintu usanga yagabanyijeho mu mirimo yose, mu mikorere yose, ariko tubona ko mu buvuzi bwa hepatite bitagabanutse cyane. Habayeho kwitegura hakiri kare. Ubuvuzi bw'indwara za hepatite bwari bwaragejejwe mu bigo nderabuzima byose, ngo hari ikintu kigaragara gikomeye cyabaye cy'icyuho. Uyu muganga asobanura ko kuva mu mwaka wa 2016 ariko u Rwanda rwatangiye kuvura indwara ya hepatite. Serumondo akumvikanisha ko mbere y'uwo mwaka abarwaraga iyi ndwara byabasabaga kuba bafite amikoro ahagije kugira ngo babashe kugura imiti yari ihenze. Kugeza ubu RBC isobanura ko abaturage bagera kuri miliyoni 5 aribo bamaze gupimwa, ndetse hakaba hari icyizere cyo kuba indwara ya hepatite C izaba yaranduwe kugeza mu mwaka wa 2023. Indwara ya hepatite C niyo twahereyeho, iravurwa igakira, nta rukingo ifite n'ibyo, ariko uha imiti umuntu akayinywa igihe cy'amezi 3 agakira rwose burundu igashiramo. Twatangiye muri icyo gihe za 2018 dushyiraho ingamba zo kwirandura. Abantu bari bafite ubwandu bageraga kuri 4%, ariko kubera abantu benshi bapimwe bagahabwa imiti bagakira, uyu munsi 9%, bagera no kuri 95% abakira. Usanga rero wenda abadakira ari icyiciro gito cyabo, wenda 5%, usanga yaratangiye kwivuza atinze, yarazanye ibimenyetso bikomeye nk'urushwima, azanye se nka kanseri, ugasanga biragoranye ko yakira kuko ageze kure. Uyu muganga asobanura ko nyuma ya gahunda yo kuba baranduye indwara mu mwaka wa 2023 hari intego yo gukomeza no guhangana na hepatite B. Serumondo avuga ko iyi ndwara yo idakira, ariko igihugu cyatangiye gahunda yo gukingira umwana wese uvutse kuva mu mwaka wa 2002. Uyu muganga yumvikanisha ko urukingo rukora kugeza kuri 95%. Usibye urukingo, iyi ndwara ya hepatite B abaganga basobanura ko ivurwa uyirwaye agafata imiti ubuzima bwe bwose. Mbere y'uko ubuvuzi bugera mu gihugu, abari barwaye iyi ndwara bahuye n'ibibazo birimo kutabona byari ibintu bitoroshye na gatoya. Umuntu washoboraga kuyivuza byamusabaga nibura amafaranga miliyoni buri kwezi, akayatanga mu gihe cy'umwaka, kandi noneho yarangiza hagakira 40% by'abayinyoye, abandi 60% ntibashobore gukira. Yewe narubayemo, birumvikana ayo mafaranga si amafaranga yoroshye. Byabaye ngombwa ko umuntu agenda agurisha utuntu afite, ubundi agasaba imyenda kugira ngo ashobore kugura iyo miti. Ariko nanjye ntabwo yangishije, byabaye ngombwa ko nywa indi yarije, twayiguragayo 1,200,000, ariko nayo imaze kuza, nubwo yo yari ihendutse, ariko kuyibona nayo byaragoranaga, kubera ko hashyizweho amabwiriza y'uko uzayifata azaba yayandikiwe n'abaganga umwe mu baganga 4 bari bashyizweho mu gihugu. Nakijijwe n'iya kabiri. Ubwo Karangwa yabashaga kwigurira kugeza ubwo leta imugobotse. Nabimenye na 13 ndaje umutware wanjye, noneho rero arapfa, ariko yarapfuye na kanseri. Nta muganga bahise bampima nyine, banange basanga ndayifite. Ndaza rero nibera aho ngaho n'ibyo bibazo, abaye bishoboye 960 bakajya bayatanga. Byabirananiye, nananiwe kuyigura kubera nari nsigaranye ibibazo byinshi. Ubwo nyine nyuma yabwo nibwo nyine leta yampaye ndakira, n'ukuri narakize. N'ubu ndaho rwose ndakomeye, ndabasha gukorera umuryango wanjye, uretse ko ejo bundi nakoze agisida nyine. Dr Serumondo asobanura ko izi ndwara zombi zandura kimwe, ko zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Dr Serumondo agira inama abaturage yo gukomeza kwirinda indwara y'umwijima kuko ari indwara ikomeye, ndetse bakagira umuco wo kwipimisha nibura buri mwaka, kuko umuntu ashobora kuyirwara imyaka 10 kugeza kuri 20. Atose wizihijwe hifashishwa itangazamakuru, kuko muri iki gihe
cyo guhangana na COVID-19 abantu batemerewe guhura ari benshi. Assumpta Kaboye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Makuru tuyasoreze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho abantu bitwaje intwaro ku munsi w'ejo bateze igico ku modoka y'abagenzi mu kibaya cya Rusizi, teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo, bica abantu babiri, umusivile n'umusirikare wa leta wari umugenzi muri iyo modoka. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Imodoka yari ishiramwe rya Okapier Sadai yarimo abagenzi bavuye mu mujyi wa Bukavu berekeza mu mujyi wa Uvira. Yageze ahitwa muri Rushima hagati ya Bwegera na Kitemesho, igwa muri ambushi y'abantu bitwaje imbunda, bica abantu babiri, batwara n'umushoferi w'iyo modokari mu ishyamba, nk'uko bitangazwa n'umwami wo mu kibaya cya Rusizi, Nijimbere Richard. Mu gitondo cya none habaye ikibazo kuri route nationale numero 5 iva i Bukavu ikajya Uvira. Hari imodoka yari ivuye i Bukavu ihura n'ababandi barayitega barayirasa hatwara no munsi ni hagati ya village Bwegera no mu Nyamugari, donc hagati ya groupema zibiri, groupema ya Kakamba na groupema ya Rubirizi. Aya makuru y'aba bantu bishwe yemezwa kandi n'umuyobozi w'ishiramwe rya Pevove rikorera mu kibaya cya Rusizi Bwana Jimmy Katurubo, aho uvuga nyuma y'aho abagizi ba nabi biciye umusivili umwe ndetse n'umusirikare umwe bahise bahungira mu misozi muri groupema Remera hitwa Kahanda. Umwami wo mu kibaya cya Rusizi Nijimbere Richard ashimangira yuko atari bwo bwa mbere ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byo kwica abagenzi bigaragara mu bwami bwe. Sibwo bwa mbere bahanyaze, na nicyo gituma bahashize iyo position y'abasoda, kuko n'ahantu izo groupe arme zikunda kunyaga imodoka zivuye swate Uvira swate Bukavu. Antuka sibo bwa mbere, ukwezi ntigushira bagatwaye inka z'abantu izo nka cyangwa ayo matungo, n'abantu baza batwagwa mu gihuru. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere, Kapiteni Dieudonné Kasereka, mu itangazo rigenewe abanyamakuru yavuze yuko muri abo bantu bapfuye barimo umusirikare umwe w'ipeti rya Premier Sergeant wari mu modoka adafite imbunda, ndetse n'umucuruzi umwe bishe barangije kumwica batwara agakapu ke karimo amafaranga. Kapiteni Dieudonné Kasereka akomeza kuvuga yuko abantu bishe abo bantu kugeza isaha bataramenyekana. Mwomenya yuko bamwe mu baturage barimo abadepite bicara basaba leta ya Kongo kongera umutekano mu kibaya cya Rusizi, ahakunzwe kuvuga ubugizi bwa nabi butegwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi ndetse n'iy'abakongomani. Abareberi iyo bambutse hariya basanga imodoka z'abacuruzi bava Bukavu bagenda cyangwa se baja plane hariya, bagashika bakabambura ibintu byose. Ni ukuvuga ngo baba bamaze imbaraga ubutunzi bw'igihugu n'ubucuruzi, bagasanga abantu baborozi bakabanyaga inka. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.